subscribe na. Taga Bohol Vlogs, 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 Taga Bohol Vlogs. Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Madungog ako. So guys, karon na madung misa sa to. Wala ispira sa to. Oh no. Sa mga ligo with dagat. Char, kami tolo ni Mads o ni Ate Marie Chris. Mga ligo with dagat. Kuan ni dayon ning ligo. Ikan ni og kuan kanang decorate ka ba yan. House na lang ni Ulan man, so salito na. Kita-kita tayo nyo guys, ikatod na dito sa kamong kaliguan. Abush!
eternity later. A few inches later. Dari Nabi. Balik-balik. God. Udah na, okay ra kayo. Ambil ng konti guys. Grabe baut. Basta. My God. Wow! So guys, this is our first time here in Fisher Island. Yeah? First time? Wow, dami plano, wow, dami plano, malikot guys. Tapak mo isang bawal. Allah. Likod mi guys. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Ano na kapadong? Oh no! Screenshot na god. Hi guys.
few moments later. Na guys, welcome back. Charot. Naluya mig sinagang-sagang sa mong bawod. Kanang vlog ba? Ha? Ano na sila? So padong na may mauli guys kay naman dahil po time diri oy. Ha? Kung wala pas kag 30 minutes, automatic to 50 jud kuno. Mambi ka kumpiyansaan ha. Nindot pa unta. Kala. Katulas mo naong oy. Ayo, katol mo yung mga kalawasan. So guys, mo ni ang Treasure Island, padong na may mo ulit. Paano susan ni na mabimbi? Great sa mga turn over ang vlogs. Turn over the camera. Unsa naman ni oy? Nahanap 2,000 years later.